iyang o kasilali. Mon mekoros ay tumal kapung o wow baan kuburan anilap kaun ko. Ni showar dengan pertemuan beki anilap dan kecil kai-kai kaun modern wow dan kaun peyu. Buat kisah kata buat toke boleh berani kai puni kaun masalah balap isbau dan mark yang boleh berani. Ay tumal wow baan kuburan isanakan dan boleh berani. Pertemuan wow ni kita kalakan dan kini o labalab kay tukoros nan pali momotso dia o kaun o ay tumalwa toro o John Wayne Matrini Musyak ay tumalwa o incumbent Senator Hudson A. Abraham, incumbent Senator Nelbert A. Perez, incumbent Senator Ricky Carr, incumbent Senator Shelton Ned, candidate Elches and Philip o candidate Ricky Mutong. Ni Orlap na itumal at Peterson Sam o iman pertemuan sekar kita may prem pertemuan ng itumal at po yang muya sa bunman mo yung matinanim men Pilipin na napan kubur ba yawi ni November 8 di pertemuan Turkey Child John Wayne Matinanim and pitin ang saksin kapain buong ang usus pagkaya pitin sa pagmanagit o kutila usus November 8 kalangan kubur o John Wayne Musyak.